Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah, sangat batin kaula amul ja'aki, sangat batin kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Miftah, Kiai Haji Aminullah Saleh, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Ahmad Nawawi Harar, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Muhammad Hashim. Bendek seteja para kiai, seteja para guru, seteja jajaran dari takmir masjid Al-Abrar, ben seteja jajaran remaja masjid, ben seteja jemaah masjid, sekesempatan mangken hadir areng sareng ika dito tempat tanpa terkecuali sebatan kaula hormati, batan kaula amul ja'aki. Tokoh masyarakat, para sepuh, piri sepuh, secara istimewa pemangku desa Larangan Pereng beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki eka di tempat dalam rangka amak muraki masjid juga amak muraki Ramadan. Sekadima Allah Subhanahu wa taala kadinto adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Angin pastena orang-orang seabangun masjid, man amana billah kadinto orang seatena iman da Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru masajidallah, amak muraki masjid kak dinto cepon ulama beda dua pengertian. Abangun masjid seemaksud kak dinto beda dua pemahaman. Sepertama para hadirin, abangun masjid kak dinto al-ma'mur al-jasadiyah, otaba al-ma'mur al-zahiriyah. Abangun masjid kelaban makna secara jasad, otaba kelaban makna secara zahir. Contohnya bangun masjid ketimangken, otaba
jaga masjid dari perkara-perkara setak mantesi ke masjid. Panapa? Najis. Malah orang ngatelak najis masjid kak dinto wajib hukum ada kesengatelak nikah abruseen. Tetimun mangki najis masjid nikah tak oleh identik akidah ke orang tukang sapu na masjid, tapi sengatelak kan najis nikah andi kewajiban untuk langsung abruseen masjid. Dimin zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto beda tukang sapu na masjid bini nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto ahli nyapoe Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kotor sapuen beda setak pantes ereng kesin. Benar kak dinto areng kesen masjid. Situng bekto Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Ummu Mahjan kak dinto tak ipangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Biasana Kanjeng Nabi mana bi ke masjid tak pangki ban Ummu Mahjan nika. Abrusian, asapuan, agak sering kes masjid bini. Situng bakto Ummu Mahjan gak dinto tada. Kanjeng Nabi ku tak paham meriksa tidak ke sahabat. Aina Ummu Mahjan. Dan Ummu Mahjan mi tada mi tak ketela. Akhirnya sahabat pah aja wa Kanjeng Nabi. Ummu Mahjan gak dinto ampun na tinggal dunya. Mireng Kanjeng Nabi dari sahabat bahwa Ummu Mahjan ampun na tinggal dunya. Ummu Mahjan setra Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni aku tak pahtu kada ke sahabat. Lima lam tukhbiruni mun Ummu Mahjan la saya ta'arapa kaki mi ta'abri kabar kangko ketika Ummu Mahjan wafat. Jak saking kaki abri tahu kangko bahwa Ummu Mahjan seda engkau bakal abejengaki kaja serta Ummu Mahjan fa inna salati syafa'atul laha yaumal qiyamah. Karena tang bejeng dia bakal jadi pertolongan dak Ummu Mahjan ketika kemudian masuk dak hari kiamat. Tuka Kanjeng Nabi. Apa sebab? Karena Ummu Mahjan kak dinto ahli abrus masjid ben seta sementara Kanjeng Nabi tak uning sehingga tak sempat asolat taki sesolat tak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal dadi syafaat pertolongan dek ka orang sampun seta nang hari kiamat. Makanya kebiasaan madura kak dinto sae kula ben ajunan ketika beda orang seta ni kan biasa na manggil kiai tang dia paling uning kiai tak langkong ijeluk kesetaan tak langkong interaki ben masyarakat biasa ada tek kiai mun tak teke kiai Rabu kak dinto tak ibu jengaki. Makanya saya ngak mun beda orang setan ni kadang tek dimin dan tek aki ke kiai. Apa sebab? Allah ulama warasatul anbiya. Ulama kak dinto warisna nabi ban rasul. Manabi salat tak Kanjeng Nabi kak dinto bisa nolongin Ummu Mahjan nang hari kiamat, maka mungkin Kanjeng Nabi ampun tada salat tak kiai, salat tak ulama, salat tak guru kaula ajunan dek ka orang sampun setan kak dinto bakal nolongin, bakal tetih syafaat nang yaumal qiyamah. Amin Allahumma. Mun bisa salat kak dinto dan aki sampai depak kapak polo orang. Mana tak bisa depak sampai 40 orang, usahakan asopa beteti telok. Umpama sa abu jangan ing kapetto, maka benih kapetto ni kebeni pah imam yada pah ibudih loros beni, tapi imam beda yada, sedua beda ibudina, sedua beda ibudina, sedua beda ibudina boleh. Nika cara namun orang sa abu jengaki kak dinto tak sampai depak 40 o. Umpama kapetto, jikeng cek sarana mun pah ning kapetto sentar. Wala keng tetanggan absaab kapir. Enjak keng takok ruh ben sampean kan tikat na tak pada ben kiai tangki kak. Mun kiai sedo bu. Make sedo aja napa. Orang neka abu ebu sentar tege tak buah. Malah dimin ki As'ad Samsul Arifin situ bondo ketika sedo orang neka apuluan ribu sehadir ke masjid. Ada entek jenazah na isabuk ke masjid. Jenazah yo sungai ke masjid neka tege tak nemu tempat jalan untuk ngibadah jenazah. Jenazah sabuk kadarin salah orang langsung takbir langsung abajeng takok tak milu kenengan. Bade sa takbir dup deje, bade sa abajeng dup lau. Kadarin banyak orang. Mun kula ben sampean sak macam. Selapah mate kon sangat sing ngalem. Bah tempo nak resek cek-cekan. Bahasa lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan selake papaan je mati jen ujan niku. Mate kelero padahal mate bi Allah benih mate tibi dia si bini nyampit aduh 2 kilo boleh mate murgi nyampit tak iya lek jak saking 2 kilo aja oleh nasi aku tak pendenan jak sete karo oleh sehari me 2 iku cak gelak grup nak kaki sampo dia bu mun eman tiene centar kareng mate sampean ka pasar boy
Sambil namun eman cak giba beras. Giba tenggang boy. Nyaman saat tahlil berilah lagi di. Tapi umpama sahabat aja enggak dintok bisa identik Pak Polo dan aki Pak Polo dimin. Umpama tak ada Pak Polo umpama ning sakoni usahakan menjadi 3 soft. Jelas lagi. Paham? Mun lekas paham niku lekas turun mari. Iya mun paham apa buke kelakuan. Iya mun saya bebanyak ku tak leso jatta sih. Ayo kok. Mari salat. Usahakan jenazah mayit ni kesaksiaki kau orang banyak ni kala. Apa sebab? Mun tatangga ni kanyakseen kau orang gak dinto bagus, mayit ni ketak burung boleh bakal masuk surga. Amin kau teh. Allah guong jenggeng ada. Waktu pak kering ngapa pereng dina ni. Bergentong itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sini kah? Kanjeng Nabi ini ketua mani pentai wasiat sareng sahabat. Kanjeng Nabi awasiat ta'ajunan kelaban perkara seperkara kadin tu adat yaki kaula masuk surga. Kanjeng Nabi pahajabu kun muhsinan mun kaki terus masuk surga situng kun muhsinan petitireng bagus kaki lah masuk surga. Sahabat ni kamatur dek kanjeng Nabi kaifa adari wa ana muhsin. Dak remah cara nak kaula ni kaoning jak kaula ampun dadi orang bagus. Kanjeng Nabi pahmatur saljironak mun tro tahu kaki je bagus apa je tanya agi ka tetangga nak. Ken mun tetangga nang ngocak keng mun ring jelau kana pepan tekai ongku. Wah dia pepan tekai jelau. Dadi tetangga gak itu termasuk penilaian muku Allah. Sampai pada hadis lain maro al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ketika orang Islam gak dinto ampun nyakseen dak situ orang-orang gak dinto bagus, Allah gak dinto tak usah ajling amal langsung bagus nih kan. Maka namun mayit sebelum berangkat sakseen ki jenazah gak dinto termasuk orang Islam. Kan sedikit. Nomor 2 sakseen almarhum seseda gak dinto orang bagus. Mula satanian ngucap bagus kabi maka bi Allah nih langsung ditulis bagus masuk ke kuburan gak dinto bakal selamat. Maka nak saksiin. Ya tahu tak kok tetangga di tempat kasih meleng. Almarhum orang bagus ki punten. Njak cang malaikat aduh pandang kana dia dia. Kang insyaallah punten mundeng Madura ni kagus bagus kapi. Thank you kan? Cang ada saya kemi masjid ria. Ya kan bagusnya man. Enggak sampean ni kayak beda acara entah diberi berkat dikala tak diberi atanya kan. Ya mun tak ibri kan tanya tak kok lupa ya kan. Ya kan tandun ring bagus ngak sampean nih kan. Cek saking tak bagus kan tak kira ntar anu napa mangken sampean tar gak kantu nih kan. Cek benih keng tak payah. Benih keng tak leso maria trawi malah cek pun gelok lep celep ojen tinggi. Mun sak pasaan malam nih kan andi lah aku cek siang tak bisa. Wah cek pendong ben aku wae. Maksud tak gula ben sampean payah dadi mun malam perlu istirahat leso. Tinggi. Ilaro karwa gula nikah siang gula tedung tak bisa mode malam kau jangan demak karo makul telok depak sahur deki marengakan imsak tak milo boleh ki beda demak ki bi Allahumma sholli ala Muhammad pon abali boleh ada teti kanjing Nabi kak dinto tukak polan umum mahjan kak dinto set kanjing Nabi tak ibri kabar sementara aja pun kanjing Nabi cak ibri na tahu arah pemakleng kok bisa abaja ngaki fa inna salati syafa'atun laha yaumal qiyamah tanpa janji bisa nolongin ke umum mahjan nang hari kiamat polan kanjing Nabi kak dinto ampun la tak mangki ampun tak mangki dak ka jenazah umum mahjan ampun eko buraki kanjing Nabi pah minta atur ka sahabat irwat raki edimah kuburna umum mahjan akhirnya kanjing Nabi kak dinto sampun ada pak ke kuburna umum mahjan pah ngolok salam Assalamualaikum ya umma mahjan. Makanya sampean mun lebat esiting kuburan kak dinto sunat takji ngolok salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Salam kak dinto beda telok macam kak. Beda salam kak dinto saya ngolok salam sunat saya jawab wajib
Contohnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seetas panggung sunat, seebebe wajib, cuman wajib alal kifayah. Situng saus beda nyampit selain ampun gugur. Senomor 2 salam nikah. Jawab hukum sunat tak wajib. Salam apa? Salam orang ngabajang. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah nyampit dia boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benih tamu tak usah sampit dia. Keng sunat artena mun abajeng berjamaah bareng maka ketika kaulah Assalamualaikum warahmatullahi. Seekan to nikah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nikah ikebay jawabanna situngah. Jadi ampun ajawab kelaban bi tibi sebeng tak usah jawab bi selain. Senomor 3 salam nikah. Ngolok salam maka dito sunat king jawaban na tayo kaparlo. Ngolok salam napa? Ngolok salam ka kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Oh buru punter. Nika termasuk ngolok salam king jawaban na tayo kaparlo. King makisampian tayo kaparlo jawaban na sa dalam ka dito ajawab. Maka na kanjing Nabi sampun ada pada kubur na Ummu Mahjan ka dito ngolok salam pah atanya Gusti kanjing Nabi. Ya Ummu Mahjan ayyul a'mal ahabbu ilallah minki. Dari kelakuan-kelakuannya banyak kelakuan apa sepaling kalaburi Allah dari kaki Ummu Mahjan. Salah setelahnya kanjing Nabi ada busa nih kajepon sahabat kanjing Nabi ini kau pah nengeneng sambil agu-angguan seakan-akan kanjing Nabi kadin to mireng ada kante benoreng seakan-akan kanjing Nabi kadin to berdiskusi abu-dabuan merengaki dabu dari orang lain padahal kanjing Nabi berdi atas kuburan. Samarin gak dito kanjing Nabi pahatole pah ngabele ke sahabat Ummu Mahjan gak dito selamat gara-gara ki oding teti tukang sapoh gara-gara ki oding apresian dek ke masjid. Mangkana kula ben sampean ke masjid nih kemun bisa alhamdulillah po sabuna banyak. Tahu saya sapuan beda panja. La al-imaratul masjid adh-dhahiriyah. Abagun masjid secara zahir. Gak dito insyaallah tetiaki kaula ben ajunan bekal selamat. Selamat ya ajunan ipun Allah agati hadis yang telah menceritakan bagaimana Ummu Mahjan kak dinto ibu selamat sareng Allah mantir kaula ben ajunan sagak dinto badanah amin Allahumma amin Allahumma. Maka nih kak masjid kita pati mari ki buru panitia aku to tak langkong ustad dekik dan kula trauma jelene kerdus jadi ajunan pola kesempatan mangken ngibe PC kerdus eba jelena pola ngibe PC sampian masang sing ngibeh masang setak ngibeh autang. Ya mentangi bautang. Ya menandi abri tak andi punten tak penapa. Panitia tak lakong sediai pese ibu-ibuan pese keni takut sehadir ngiba pese poluan masa nganing saibu sosok sangang ibu iki. Yen kan tadi pemaksaan ka andi abri tak andi ya tak napa iki. Kuli sambil maca sholawat torit tiga di babasau si babasau. Dan kuli sambil maca sholawat nyereng seh kasokan apareng otabe si kebetulan abekta si tak abekta punten tak kenapa. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina. Sambil solawat asareng pakhoso king jak medem takok kerdus tae panggi ngereng asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan
kaulah asyakor dak pangiran ngakungi nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil murs salatullah salam dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkumpulan sapalaan acara khatmil Quran keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan salat salam dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar olli abalisan amin iswarka neng senengan amin ngulati zat kuste pangeran amin tor bisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah, semoga ajunan seaparing sareng Allah Subhanahu wa taala etaremaah. Amin. Ben ikente kala ben kente selangkong sampurna Allahumma. Tapi jelas Ramadan ni ka itu buaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kabagusan bulan Ramadan kak dinto penting saibu kabagusan luar Ramadan. Sampian mangkin masang saibu rupiah ki buru kak dinto pada ben senyumbang 1 juta. Jadi mun sampian ki buru nyumbang 2.000 berarti ampun nyumbang 7 juta. Jadi ku lekuk kita abri boleh pada harap pala 2 juta saya abri sampian. 2 juta kenceran. Naking mun pesen apa kun tak oleh semin. Harapa pakun 2.000. Keng 2.000 ni kelebih bagus tempeng tak abri. Keng enten makita abri belum tentu cerai, bisa saja si mangkat tak tahu cek beda malamal tak sedia PC. Oh tabung iba PC keng PC narajo. Iba ki ada kia tak iba ki akhirnya sabar. Jadi punten orang lambe ni kata kutu abri makita abri lambe. Amin. Oh, amin kapi ada sabri. Punten ya Allah menterima kapi saparing. Amin. Insyaallah masjid tadi ka empian senyumbang bekal etompak sampai dek ke Siratul Mustaqim. Dan kuda sering ngebela amal sampian ni kata elang
Tunya ni bisa iki bemate ka. Cara ni sebab ke masjid ni ka. Mangkana malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Seas diding sampian sesampai iki bemate ni ka seibeki ni kala seibeki ke masjid. Mun sesabe Roma ka selok diteti ka. Kebeli sarung teti gerbek, kebeli kelampi teti gerbek, kebeli rokok teti kokos, kebeli sate teti good morning. Good matuning koning. Sesabe ke masjid ka dinto sebekal teti ding sampian sampai ke akhirat. Pakun tak kira hilang. Malah masjid tegak dinto bekal tompak di sampian budian sampai ke Siratul Mustaqim untuk nyebrang neraka jahanam untuk entar dek ke surga. Senyumbang ke masjid bekal numpak masjid. Neng ibun di mana tat? Ya tergantung paberi. Enggak tuan. Mun sampean beri 1 juta ya bun ada. Jak 1 juta. Nekuk tungkot ya tiung pakot beun. Mun 500 neng ibun tengah pang-tapangan kok rokokan budian. Mun beri 100.000, ibang labang ibun temur. Mun 20.000, asana pele pang dia. Mun beri kan 1.000 ruak, dekon dek baba aja ningkong. Masjid demang kad gegar ke baba sabar dia. Ya cek lening 1.000. Cek dengan kemi mangkin 2.000 kan. Tak percaya koti sambian sumenep kota kemi 2.000. Andi pese 1.000 pah kemi, mun tak ero kemi saparo yo. Saparun ro keceng ke pereng mun tak cadet mulian sambian. Cuman karena makin bulan Ramadan nika termasuk limited edition, termasuk edisi spesial, edisi terbatas. 1.000 makin pada di alfi hasanatin fi ma siwa kak dintok penting 1.000 kali lain. Abri 1.000 pada ben abri 1 juta. Amin Allahumma. Mentere agapi. Amin. Mentere bi Allah ya betul tiatunya semanfaat barokah sampai iki ke akhirat. Amin Allahumma. Pon kak dinto si pertama. Napa si pertama kak? Hilang. Cek le budeng ngaji dina ni kok. Cek kita turun le kelopai. Tetih imaratul masjid, abangun masjid si pertama kak dinto cek pon ulama al maksud al imarah al jasadiyah, pembangunan secara fisik. Tetih innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang membangun masjid itu orang iman kepada Allah. Napa seenya may abangun? Al-imarah al-jasadiyah, pembangunan fisik. Masjid teh bangun, sampian nyumbang PC, sampian senyumbang ini berarti ampun masuk ke ayat innama ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Senomor 2 al-imaratul masjid, abangun masjid ni kabani al-imarah al-jasadiyah. Tapi saya maksud kak dinto pembangunan sebangsa maknawi, pembangunan benih zahir. Abangun masjid tapi benih kelaban pembangunan badan. Sampian lakar saya abangun tak nolongin, saya ngecor beda ijabah, tempona beda sombangan tangideh. Ya kan tak berarti mun tangideh burung. Ya tahu apa kente tambang itu. Keng sampian amak moraki masjid kalaban ibadah ni kepada amak moraki. Jadi amak moraki masjid kali itu beda 2. Amak moraki masjid aja gebedan akadia mahjan. Nikah memakmurkan secara zahir. Beda punten tak nolongi sapuan, tak nolongi abangun. Ken ngudi masjid kalaban panapa bila ibadah. Lah kan tak nolong ya bangun kak keng darusan entar tok ben mandem arapa beda kuduna. Kudun tak ada apa mole beda kopi nah ngaji ning sama krak kopi abi 2 gelas wah kok rokokan yade arokokan ni masjid kak dinto hokuma tak kenging ngki hokuma tak kenging cepon ulama terangake dalam kitab Qurratul Ain bi fatawi Syekh Ismail kak dintoh tak ekegengaki aroko masjid. Makanya ulama abangun masjid kak itu terkadang bagi 2 dari labeng ke dalam ni ke wakaf, dari labeng teras ada ni kata wakaf pagi masjid. Sehingga umpama beda orang aroko ayada ni kamak letak tu sebeda sepa seni kesaking ngastete nah. Keng mun ngakan ben nginum masjid oleh kelaban catatan sepenting tak ngotori masjid. Maksudnya tak ngotorin beni tak oleh geger sekali. Mun pah nakin tak geger sekali nak kita sedia piring 2 sampian situng piring nasi situng piring bibir tak kok nyap cawi bun bebode. Punten saya maksud tak ngotor ini kamun kotor marina ering kesin nika oleh. Le sampian ada urusan ke masjid bahkan mangken kau leben ajunan ampun masuk malam tangkel segami alhamdulillah Quran na ampun hatam apa tak hatam nika
memperingati nuzulul Quran dan khutmil Quran, remaja masjid dan jamaah masjid Al-Abrar, sumber gentong larangan perang peragaan Sumenep Madura Jawa Timur dunia akhirat obu. Iya kan pada saya baca perang pada baca perang pada. Iya dah mana? Pavita na perang ben perang dah. Nah, mun bahasa Madura ni kan pada kula lambok ni kau pidato dah ada kula biasa na kelampian celeng. Keng mangke nambu arapa. Bi orang pai ke benda kiai celeng. Mun karoi kocak kiai celeng tak napa kapan ditulis ceramah agama kiai celeng. Sing mace kiai celeng kana eko. Ah tepak katreta napa ate mun celeng je. Akhirnya gula paham bu kelampian celeng kelampian pote boy. Anapa? Kelampian celeng ni ke gula aslina. Mun kelampian celeng gula tak padang je celeng. Karena ecung celeng ya mun gula kelampian pote ni kan karimuan si celeng bi tibian. Cak gelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng tempeng pan ditulis kepada kiai celeng ya ti ni kelampian pote boy. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah imarah, teti ajunan sampun imaratul masjid, abangun masjid, kalaban ngaji tadarus Al-Qur'an, semalemangkin hatam ben islamatin. Insyaallah ajunan masuk de ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah atina sampian keng iman. Manter keimanan agak dinto ibekta sampai sete. Mun iman kak dinto ibekta sete tak buru boleh ajunan bekal masuk surga. Amin Allahumma. Makin Ramadan kak dinto ampun para lestariah. Sekecaki kaula ajunan bekal masuk ke bulan Syawal. Artinya tanggal 1 Syawal kaula ben ajunan merayakan hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri, kembali kepada sebuah kesucian. Makana Idul Fitri kaula ben ajunan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga kaula ben ajunan bi Allah itatiaki minal aidin, dari orang-orang seabali abali kasocce pole tu sana tada pole bi Allah isapora kapi. Amin Allahumma. Wal faizin munlah abali kasoceh al-faizin. Insyaallah kaul ajunan termasuk orang sepecrah. Allahumma. Maka ada mentelasan kula ben sampean kan sini kah? Minal aidin wal faizin wal qanisilin wal badreksin. Kula ben sampian ketika telasan kak dintoh berse dosa tadi sekali. Lecuban sayang. Kaula ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran, makna lebaran, panapa seenya me telasan? Ternyata telasen kak dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar kocaa. Nggih napa nggih? Kula nemu ngupload status video pada Facebook senikah. Alhamdulillah. Kalampi anyar lah bedoh, sarung anyar lah bedoh, kocaa anyar lah bedoh. Si tade pesena saya ego beli ya eko. Titi saya ego beli kalampi itu ku gitu dengan dia. Kan engki kan beda biasa dok Facebook kasa. Hai guys, mari beli kelampi anyar kaki ya. Nak kena kene dok. Kok kita tretan kita beli kelampi. Kok sampai lambat beda lagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Yatas aku cae bebengul pai. Cagelak kaki buk. Menurusan kelampi ni ya Allah. Kapan kelampi naping dengan angko tuping. Pai beri tergelete bun babaro. Kelampi na kodu ngadua situng epu kedaki situng selempang lanceng ruapan etopoi di atas kebabang aku yebros. Ele pataki ke budi boleh di budi epak atas ibri kembang pungkana nyiur pungkana gedeng pungkana ara apa kita pasang kapi ke cedak jebuk minta tu nyerem bet saya ku anda kakinya tangki menelas telasan tegi kapi atuan kalampi kau leban ajunan. Akhirnya ulama menyatakan laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Kengak orang pereng bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah, memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen
untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, disuruh berpuasa makle kau leben ajunan takok dek Guste. Aduh, selake tandi kalampi sebini saja nas manas sajahan banas dek remelek telasun para yak petrali kata cukup cek kalampi saya kebelia tak ada sebini ki nyampit ya tina kak pada kalampi na tak ada tahu sa apa jeng telas sampian cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampian tukang lep nyelepin lek dek remelek kalampi yak tak ada sarung pakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selambak ro yang kui pole tak apa-apa nyampir sebini ki tinggal kak ku penting cek lah karo sarung lah angkui make selaju sarung ni kata penting kak terus sepenting esena apa batang ki make sarungan lamiri pun esena laya mutu alayah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu alayah angwan sarungan atlas yang si bini ti naga atlas la atlas kor la esen meltas ko. Ko cakul. Mata pak kabur lebur nengara. Teti selaki iya kerbek kerongku entar ke masjid pahe kocak. Ni tak salin kaki sarung kak cek ada belambak pakun ker-ker saya yang ku tepak ka sarung takok kata mancek depan berdua teman cek pah ker-ker ke atas ko. Sampit jadi nalek cek karo sarung kan sepenting esen. Tak ada apa dengan dana si bini gila. Jadi ketakwaan inilah makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sengak-kengai orang pereng dan sekitarnya, lebaran itu bukanlah ajang untuk memperindah pakaian, untuk berlomba-lomba mempercantik diri, tapi lebaran adalah momen kita kembali kepada sebuah kesucian. Lebaran adalah momentum kita menambah ketakwaan kepada Allah. Sampai kanjeng Nabi mesen man ahya lailatal id, pasir orang sedik ngodiin malam telasen iyo diin telasen parami beni ben merecon teh pah potong jundor ke budak ke timur tak ambu sekali bongkalan tak sampang kula sering cerita can kula ni kanak kini ni libur merecon nah pada kula sampai atanya apa nalek selebur merecon ni libur kamunyin masa mercon libur kamunyin na mercon napan isomet buang ke bawah orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh bi kule beli ni kena ni compok mun libur mercon cek buang mercon na jelek ben cek beli mercon ni kene beli sepada ben pokang re kapan mari isomet pah kidi ngaki pah khoso deh mun tak petong hari petong malam tamu ya bebunten beni tak oleh mercon tak punten ya tore. Tapi saya maksud ahya lailatal aid di ngodi malam telas ni ke beni kelaban mercon beni kelaban panapa bil ibadah bi qiyamil lail bi qiraatil Quran ibadah ceke malam mun bisa ngaji Al-Quran kak din to Quran cepon ulama sebenarnya sederhana Bapak Ibu hadirin kengain buk kengain sampian mun umpama ceke malam telas tak mungkin karena resok bisa amasak deen maka sampian eko caaki kak din to di ngodiin malam telasen sepertama salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Kayak malam telasan sebekal dateng nih. Sampian mun apa jeung maghrib sibini olo kedule, maju sabu aja ngah. Isya dan tek ca apa jeung kaade, dan tek sibini subuh cegeuy. Mun selake tak cegeuh, entari bi sampian bu. Kak, cegeuh siang, cegeuh bu. Haji ya bahdai maksud ta orang ngajegah budak torot kah lah kalau salat maghrib salat isya salat subuh berjamaah maka orang gak dinto pun ulama inyataaki ampun ngudi malam telasen jadi umpama tak bisa jaga malam kalaban tahajud umpama tak bisa lesok tak bisa ngaji Al-Quran untuk takbir ke masjid selama semalam kau leben ajunan tak sempat karena mungkin andi kesibukan lain jaga telok nih kak pejeng maghrib berjamaah isya berjamaah subuh berjamaah pasir seh salat maghrib berjamaah salat isya berjamaah salat subuh berjamaah maka gak dintu ampun di ngudiin telasan otak bedik ngudiin malam telasan napa boleh pah bisa takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah
Allahu Akbar walillahil hamd. Saya tua ke ada, saya kini nerok bunte, saya kini yo col ke ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd ko. Imun ilham anang mang misnaji je teh. Beni ilham tapi walillahil hamdu. King cuman coba piring aki telasen ku tak ilham kapi per masjid deh. Pabicere cak torot, mangkane sesepo takbir ke ada. Walillahil hamdu. Aduna wajib baca. Mun tak baca sampean muang situng kalimat oh kok bisa haram. Karena maknanya auba. Dadi walillahil hamdu. Walillahil hamd. Ana enggak misnari. Kayak ilham. Saya babicek ni kan upoi pan kak men. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wah, yang guru dia deki bisa lontar. Hanya beli aja. On, jadi mun bisa takbir ke masjid, takbir nikah masuk ihya lailatul id. Tapi jaga je pun guru. Kulo mangki dikeran takbiran ni kapi walillah ilham kapi ambu ken mangken ke bala ada ilham ka jebek wa. Walillahil hamdu. Walillahil hamd. Sini kah. Bon, jelas. Ya maju mulai mudah jelas. Mudah jelas ya. Korang keh dah. Lanjut. Cek pada de bentang bin de kaki fuk. Kawan para toro na lanjut. Pon. Man ahya lailatul id pasera orang sengudi pasera orang sengudi malam telas. Ahyallahu qalbahu. Otabe dalam redaksi lain lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang sengodi malam telasen nikah atena tak kira mati ketika atena orang lain be Allah mati. Nanti ketika hati manusia mati, orang yang menghidup-hidupkan malam Id oleh Allah akan dijaga tetap hidup. Paham buki? Teti makelah bejena mati mun ahli malam telasen iyo di insyaallah tak kira mati bu. Gelok ate. Napa saya maksud ate mati ni kecepon ulama? Hubbud dunya wa ma fiha lebur katunya. Ben lebur ka isenatunya. Ni katanda ate mati. Asli nah lebur katunya ni kata klero kak. Jak guluban sampian ke akhirat lebet dunya. Saya maksud ate mati gara-gara hubbud dunya kadin wa karahiyatul akhirah. Sampai ke akhirat kadin toh andi perasaan tak seneng. Takut. Tadi guluban sampian mun kan dia mati takut napa tak takut? Pada. Arab pamit takut. Padahal mati ni kan mulai guluban sampian ni kena bangki. Orang mulai ni kutuna seneng. Sembian mun ke Jebeh, mulai seneng napa tak seneng? Sembian mun ke Malaysia, mulai seneng napa tak seneng? Lemun makin mulai ni katakok pasti dua alasan sembian. Sepertama, hubbud dunya wa ma fiha. Terlalu lebur ka soro beja sampai lupa pada kepereng dia. Engki
lebur kelu minta ekas sebedu bangunan tingkat 5 ekas sebedu reng bini ngakui kelampi bupati buka paha tinggi sekali ada kelepai gara-gara lebur kelu sorba aja sampai sengka kabar kabarek saya nomor 2 mi sengka orang mulai nikah tak andi sanggup jadi kan kacau boleh 5 tahun tak andi pesaya sekali pesaya suruh mulai tak gelum apa saya culu lagi nak kata tang kedeki menentar masa tak ngangkat rokok lika masa datang di cebu panggil bau korek biria ada tak rokok ngoreng kuluban sampian takok ke akhirat takok ke pate kak dintok faktor terlalu lebur dek katunya senomor 2 sangu na tade orang mun katunya tak pate lebur orang mun sangu na banyak tak takok ke pate deka waliyun min awliya illah para alim para ulama para guru punten ka mate ni ka tak takok iking tak bengal sani ke kotun huluban sampian mate ni ka takok mate tak takok tak usah terlalu takok king jangan bengal artena sepenting kau leban ajunan asyab dak ka perkara sebekal maselamat kau la ajunan ketika kau la ajunan ampun setu bujian napa kira-kira saya maselamat bubanya insyaallah melembangkan rabun ajunan kak dinto salah situng saya bisa selamat kaula ajunan ketika kaula ajunan bingkengan abali dak keajunan Allah Subhanahu wa taala mantir sekak dinto badana amin Allahumma apa sah ampun sebulan ngatamaki Al-Qur'an alhamdulillah ampun hatam ngatamaki Qur'an ni tak gampang kak mun tak oleh hidayah dari Allah tak kira hatam make pasan padahal pasan ni rata-rata tak alaku huluban sampian ko tuna hatam tekak sekalian keng mun tak ibri hidayah ben tak ibri pitulung oleh Allah tak kira hatam tak gampang ngatamaki Qur'an ni orang mun ahli maca Qur'an itu waki sareng Gusti Kanjeng Nabi inna lillahi bani wa inna ilaihi rajiun bani inna lillahi ja saungkun ek andi Gusti Allah ahlina minan nas panika keluarga dari kelompok manusia manhum ya Rasulullah pasera keluarga Allah si dari kelompok manusia hum ahlul Quran ahlullah orang-orang si ahli maca Al-Quran biasa maus Al-Quran kak dintoh yakoh keluarga Allah insyaallah ajunan saya ngatamaki Al-Quran ajunan saya tadarus ajunan saya ngaji selama bulan Ramadan tak pangnyimpang dari masjid kak dito termasuk dari keluarga Allah dari kelompok manusia artena mun la iyako keluarga Allah tak burung pole ajunan bekal selamat masuk surga pa jauh dari neraka mantir sekak dinto badana amin Allahumma mantir bi Allah qaulaban ajunan bedeti orang sita apesa kelaban Al-Qur'an kelaban hataman Al-Qur'an mangken kaul ajunan ampun di ngudi Ramadan kaulaban ajunan ampun teti keluarga Allah kaulaban ajunan ampun abangun masjid kun aki kelaban ibadah semua ke tepada ku tabuna Gusti Kanjeng Nabi iqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi baca Quran karena orang yang baca Al-Quran gak dinto bakal selamat taki sareng Al-Quran yang hari kiamat bahkan bade tebu gak dinto boleh Qur'anuna mim mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah untung orang si ahli ngaji Al-Quran apa-apa mi untung tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada keuntungan orang si ahli ngaji Al-Quran ketipan jenengan nih benih cuma iya akhirat amulai itunya bi Allah ampun peteti orang si untung amin deh Allah cek sarana gelu cek berkat lanjut tu ngideng sampean amin Allahumma wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah
minta untung ngak orang ahli ngaji Al-Quran tu usah masuk ke akhirat sete masuk ke dalam kubur amule di kubur bedena tak anda eka kanula olak tak anda ka beden sebeten kak dinto ahli maca Al-Quran beden tak kira ancor mun beden kak dinto ahli ngaji Al-Quran insyaallah seteja ajunan ahli ngaji Al-Quran bukan ijaga ke Allah itunya bukan iba saya itunya bukan iba selamat itunya bukan iba tenang insyaallah kuburan beden kaula ajunan tak kira ancor iya akhirat kaula ben ajunan syafaati bi Al-Quran amin Allahumma amin Allahumma mun lambek kak Quran ni ka biasa matur ni kering lambek ni ka Quran ni ka Quran orang mun aman tua lambek ni kasih tanya aki Quran nah pelak ngaji dah ya Quran lambek ni ka epering mun la maurib Isa kak ditu asambung sambung kalaban apa sambung kalaban Al-Quran ngaji tak turun dari langgar padahal lampu kita ada listrik lambek ni ka lampu paling ngepol seturking mana beda seturking ni kok entar kapi tetangga thank you ntar kapi aja di lampu nih kak bodi sentara kaca deh ya kata abung aja kan lebur mana kaca kata abung seturking roh pegenteng nih orang paha kaca kata abung ada mau cocong kapi kak maki Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono kan engki lamba saya kaca seturking ini kesih pegun genteng cuma situ apa koceng mentak percaya sampean nah ongguan gue lega koceng ini kak bek semuton dia orang ini kemana kaca seturking ini kebilu kapi ada si bener mentak percaya ngut tipe labu dari karin nanti seturking paha kaca sampean nih ku tak perong kapi keng mun koceng pakun genteng makan tung situng hewan nih kaca seturking pakun genteng nih cuma koceng ini ka aneh kaca seturking pakun genteng pakun tahu ba si nomor 2 koceng ini kalebet elot celot sini kak maki pah koceng lebet elot celot so kone di babani ketak tuman beda abu nah bersedo makan sampai ring tua lambek ni kang ucap mun sampai beda abu esokana koceng di beban nak kasah ero kalak kening ke cimat ini mau dim beda abu beban esokana koceng ita agar tuan di cimat mana dente aja sampean pada nabi caan siapa sing ngate lak sokana olar bekal soki maka sampai kiamat kurang keluar tak kira ngate lak sokana olar lah saya tahu tak kok budung gentak pula budung kadal lagi kan enggak olar keng metu soko kasah menular tak bisa kelban seseng sa aja dan guys koceng ini kepada akaca keseturking tak perot lebet elot celot tak kotor senomor telok selebih hebat koceng ini kak makilang akan cukup koceng ini kak colong tak abu cukup selagi kina bersedo ini apa dia koceng kina koning bu sekoning ju sandi koceng yo mun sandi koceng jak lapu-lapah tak sikat sampai 5 hari kak abu tebel magi gigi koceng ini ketak tu mana sikat seekakan cukup seekakan tapi kayak gini pun bersedo selangakan cukup tak abu cukup colong koceng mun tak percaya bukti aki bisa sampean mun beda koceng akan kok benteng pah macam abu kok benteng benih colong koceng keng paling beda cukup benteng sececeri luar kesa seekakan bi koceng mun colong koceng tak kira abu benteng mun tak percaya koceng tempo akan kok benteng pah kalah bisa sampean pah cium mun tak keke lo ngambian ya ongguan tak kira abau enggak ntar dia mau pidato ni debak ke koceng apa ada selamat na Quran selamat na koceng apa na Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sejam beri kan to huna mulai ke rumah 4 jam debak kul rempah apa tore kerena aki gak mun pahpun malam depak kul telok tang anak sandi alik bila iki ngagela entar bi Allah berarti orang ahli baca Al-Quran amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dintoh saya bisa pada pak meskipun kelaban bahasa tak tersusun meskipun bahasana tak rapi tapi insyaallah maksud saya pada pak dan kuli bisa pahamin semoga bisa ingin kangen dan semoga bisa ia melaki. Secara kesimpulan, boleh kalaban singkat Allah Subhanahu wa taala adabu di dalam Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Orang ni kayak kocak iman ke Allah ben bakal selamat kak dinto abangun masjid ni kedubun Allah. Abangun masjid ni beda 2 pemahaman. Beda abangun masjid secara zahir lakar ibangun masjid abur saya masjid akati cerita gela umum mahjan. Beda abangun masjid ni bani abangun secara zahir secara jasadi secara fisik bani
tapi masjid te ikun aki ibadah kati ajunan kata maki Al-Quran kati mungkin ibadah aki pengajian beni tak banyak biaya nikah banyak beni king tak banyak mungkin modal lah banyak beni king tak banyak abing berkat apa cak situng keluarga berisa anak empat iki bekapi ya kan lain berkatnya cuman kak dinto termasuk min imaratil masjid secara maknawi abangun masjid kak dinto termasuk jamin orang-orang si selamat saring Allah Subhanahu wa taala insyaallah saya hadir min ahlil jannah termasuk dari ahli-ahli surga amin Allahumma mana nabi bener dari saya pada pak kebenaran kak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana nabi beda keliru beda salah dari saya sampai yakin kekeliruan kak dinto murni omber dari keendengan ben kebuduan beten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة بشفاعة القرآن اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد السيد وعلى الفاتحة. Sepor aki kaki, buk sepor aki buki. Menterbi Allah lanceng umur dapat Ramadan tahun datang. Menterbi Allah tapangki polen kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging itu ipon Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.